Burusiya bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana ko bushobora kuba bwinjiye mu ntambara imaze iminsi ihuza Amerika ndetse na Iran. Reka twumve inkuru irambuye. Binyuze mu kigo gishinzwe gutegura no gutunganya ingufu za kirimbuzi Rostom giherereye mu gihugu cy'u Burusiya, Uburusiya bwongeye kugaragaza uruhare rwabwo mu bibazo by'isi, aho umuyobozi w'iki kigo Alex Likashev yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufasha Iran mu gucunga ndetse no mu gutunganya imbaraga za uranium. Ibi byateje impungenge impande zose z'isi, hongera kwibazwa iherezo ry'intambara ya Amerika ndetse na Iran, cyane ko abatuye impande zose z'isi bashegeshwe na bimwe mu bice ndetse banagira n'ibibazo by'ubukungu kubera intambara iri guhuza Amerika ndetse na Iran. Bigaragara ko n'Uburusiya bwabugiye kwinjiramo. Nubwo Uburusiya bwabugiye kwinjira muri intambara ya Amerika ndetse na Iran, bifite icyo bivuze ku mubano w'ibihugu byombi, yaba Uburusiya, Amerika ndetse na Iran. Ibi bishobora gutuma hibazwa mu masezerano yabaye mu mwaka wa 2018 yiswe JCPOA, ubwo Uburusiya bwari busanzwe bufite uruhare rwo kugabanya uranium Iran ifite, ariko Amerika ikaza kwigura muri aya masezerano mu mwaka wa 2018. Bishobora kuba intandaro cyangwa se bikaba byafasha Uburusiya guhita bwiyantirira muri iyi ntambara vuba na bwangu. Bamwe mu basesenguzi mpuzamahanga basanga ari nk'umukino wa politike cyangwa se mu ndimi z'amahanga wo bita Geopolitics, uri ku rwego rwo hejuru ku buryo buri wese ashobora kugiramo impungenge kandi akanawuhangayikiramo. Ku ruhande rw'Uburusiya, abamusesenguzi mpuzamahanga basanga ari nko gushaka kugaragaza ko ifite ijambo ku rwego rw'isi ndetse no kwerekana ko ari muhuza ukomeye hagati ya Iran ndetse n'ibihugu by'uburengerazuba. Ibi bikaba bije mu gihe iki gihugu nacyo gihanganye n'ibihano bikomeye cyafatiwe n'ibihugu by'uburengerazuba kubera intambara yacu na Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya, i Moscow basa nkaho bashaka kugaragaza ko bafite ijambo rikomeye ku rwego rw'isi ndetse no kwerekana ko ari umuhuza ukomeye hagati ya Iran n'ibihugu by'uburengerazuba. Bikaba bije mu gihe iki gihugu cy'Uburusiya nacyo kiri guhangana n'ibihano bikomeye ibihugu by'uburengerazuba byagifatiye bitewe n'intambara cyashoje ku gihugu cya Ukraine. Mu gihe Iran yo gukorana n'Uburusiya bishobora kuba inzira nziza cyangwa se y'ubwisho no kugabanya igitutu cy'ibihano mpuzamahanga, nubwo Iran itazuyaza mu gukorana n'Uburusiya kureba niba iyi mikoranire itazayambura ubumenyi n'igenzura ibikoresho byayo by'ingenzi cyane cyane mu bijyanye n'iya uranium. Bamwe mu bakorana na leta ya Amerika bo bafite ubwoba cyangwa se bafite amakenga nubwo gucunga uranium ari intambwe yo kurinda umutekano ku isi, ariko hari impungenge z'uko Uburusiya bushobora gukoresha ubu bufatanye nk'intwaro ya diplomasi mu guhangana na Amerika ndetse n'Uburayi. Mu by'ukuri urebye ubufatanye Uburusiya bwabujemo ntabwo bwari ubufatanye bwabushingiye ku mpuhwe gusa, ni nk'umukino w'imbaraga agerageza gukoresha uburyo bwo gukinana muri politiki ku mpande zose, cyane cyane Amerika ndetse n'Uburusiya binyuze mu bubanyi bw'amahanga ariko bikoresheje igihugu cya Iran. This is Afande TV, kandi subscribe tujye tubana amakuru update cyashya buri munsi.